na Professor Kithure Kindiki kiria bari na thina nakio ni njira iria Gachagua akurutanio koguo bari batena thina na Professor Kindiki na nuntu kinyo urio kurita Gachagua kana uria wina bata muno na Gachagua aritwa na urio bangenia mantu jonthe te Professor Kithure Kindiki i President B William Ruto no ebe na thina noe na Gachagua na inya itwerire nyanto kairi mugondorere ju ukona Gachagua akigondorwa urito bo mugondorere ju butithirwa bukiuma ki muntu ngi ya President William Samuel Ruto ko nkububaniere ejerio ni gategateka President William Ruto na Rigathi Gachagua Kindiki yake ara akugweterwa akwija ku aba kuga nande twaita Gachagua no gatonyo obicine eje ni Kindiki akugweterwa na Kindiki teka inya kuinominate ari we na gutarwa eri uga president ukamutara na president umutarite ko mantu ne jandwa kuruwa na Gachagua teka Kindiki areo kare gakugunika ke na Gachagua gondorwa aritwa no gatebeka nuntu no inyaruto amugondora muritate umba kwa president na deputy no mukebona yete muitikiria no mwankata deputy nandi no tie wongeno Kindiki atarite bas nandi no Abraham mutano reverend akero atiri wona Gachagua uma iweo obicine uriku no uju lakini te Kindiki ukugitata nuntu kwa bamba kugeria gwikira ije kai Kindiki ukurwa Gachagua mugondorere ju Gachagua akugondorwa iyo munene wake ijo munene we Kindiki ate ona inyeu no te musiasa onge wona inyeko mugondoro tiga president and the commander in chief of all the armed forces of this country no kugondora munini ori wake woye no na nandi kinyana na bantu bara Kenya yonde ukarikana Kindiki gutura kuthithwa research guko Kenya ukerekana Kindiki no muntu uria Kenya bakwenda bara baingi kweli kinya thorali muntu aumete mugongone jo Amiru kinya migongo eu ingi ntere ingi tia kinya thoro aumete county ya Tharaka Nithi ntere eu ingi research ethithwa akauga Kindiki no kubua kujukia kanya kau Rigathi Gachagua aritwa kweli na ne untu boke tumikiu nyoka thikiria ntere ingi itena thina na Professor Kithure Kindiki na gutaro kwawe gutwika deputy kinya bara bongwende bagusupport Gachagua bari batutena thina na Kindiki buru lakini atu na thina na njira ira Gachagua akurutanio na kuna leo antu bonde bakiuga batena thina no na bakiuga isasa wa Professor Abua deputy umwega kinya antu banara kwa Baruto baruga Professor Abua baba inge bakauga Professor Abua of course antu bakwao bakagwirirwa nkuruki mwana wao getete kunenea weta janture ne yawe rundu ni mukothi mantere iria cia Tharaka riria akirietwa ria were agweterwe dance eringirwo ko mwanka kwa wenja bati ndoni nyamu sionge weta abatongoretia marengo mukothi ma kina nimbora kaliza ba baina mono ko baina ko batongere tu MCA marengo baina ko mono nuntu mwana wa mwanka beta mwankanja na tena ukunde tena ugunka ke kunde constituency ya Tharaka Nithi onde kinya Meru county kinya kentere ingi cia Kenya otebo bena thina no kuigwo otebo bena thina na ibagwiriritwe gutaro gwa Kindiki kinya bara bate kwenda bara bate kuigwirwa no ura Gachagua kuthithirwa teka bo bena thina na Kindiki no tigi bakwonera Kindiki ariku au na nya Gachagua wenkwa Gachagua wenkwa kuma nteto kwambiria utire uga na kanywa kawe na thina na Kindiki atari ambethe tau ari utire uga na thina nteto kuma yambiririo utire uga na thina na Kindiki no onde ari uga ate thina ciawe iriuma ke munene wake ke munene owe na kugo uri onde ona areta ikugo na kuma una ndi ugeja kuthikiria kwa no kuigua ni mantu jagitete atia mantu jenderete o mantu maingi kiri untu bu burito muno bombere ma riri irio itare mbere munini wa rais guko Kenya kugerwa kweberwa gitine kuma katibe gukurukua eje twinio mwaka ene jwa 2010 katibe eje twinio nande ina miaka 14 yakurukirwe 2010 tuli 2024 ya ambiria kuritithwa nguwe kuma August
kou thai ni kinyite miaka 14 riu ringi gwatura vice president wa thiringaira president kura agatara na akabuta uria kwenda na gutara uria kwenda igita ria Moi na igita ria Kenyatta na igita ria Kibaki ni wakari u Uhuru nuntu no ambiririe kuritithia ngugi katiba njeru ambiririe kurita ngugi rungu rwa wathani bwawe bathurirwe na Ruto ipindi bio biiri na sheria kinya yongwa ya kurita MP ya kurita deputy president gitene utiringi ya testwa ithithiru nya mic testing nya mic gitaburea mic testing wantu na ndo tere thithiru mic testing kairi ndiririe kuthithiru mic testing ria mbere kwina mantu ja maingi muno jate mantu ja maingi kwina mantu ja maingi ja sheria ire itumairwa jate jari na nkarari nyingi muno nuntu kuri bo bakuga atiri president arikia kuthura muntu uria ukatuika munini wawe na bwirite gwita kiri IEBC ikamukiria na IEBC unio baraba bwirite umukiria commissioner na totenabo nabo baraba kuga inyate lazima wite kwa IEBC na president akauga nabo bange bakawa president netere kwa IEBC na emukiria nuntu IEBC na secretariat na secretariat na Marijan Hussein Marijan ali CEO na alitinguge bange commissioner ake batareo na secretariat nenenkanire baruga bange bakabuga kinya gote no sheria ekuga muntu atarwa kujuria kanya ka deputy president kethura gatuwa gatena muntu na bwirite gwita gukliwa ya IEBC ikliaga antu bachokagia maratasi igita riria kura ikugita hatia ikuringwa ira ciande bene ndiri nuntu te kura ciande bene ikuringwa president ukujuria kanya kawe ka deputy president karaga atigara gatena muntu nuntu bwagitumike mwaka na kira kingi itigwitia mantu jaujete kire IEBC for clearance na bakauga kinya sheria ya deputy ya governor gukeja gutua kanya ka deputy governor gatena muntu batichoka haki ya IEBC kairi agatara muntu ete county assembly akurukwe achokeriwa appoint ari deputy kokwe baba kuga na bakauga kinyoka tagera gichunche gya katiba kira gikwariria mantu jau article 149 kinyo itekuga mantu ja gwita clearance ya IEBC ari no gatagera sheria neo ire kwariria mantu ja kuthuro kwa deputy president itekwariria mbunge ikaringira kura rietwa iriuga haki ya IEBC no kuona kwa IEBC nio yanguge gutigira muntu boko mukorokia akathurwe agatarwe deputy president nio dede bakauga article neo 149 uria rwangi rwa thirikari ruria article uwe kwa inye kuga bwitikiria muntu u agatarwe imbunge nene National Assembly na iriuga no ikura igetikiria na njira kuringa kura uga riu au mbunge tonyere jukiria kanya kara riria kura ndebene kajuka gwe ya IEBC ambunge tonyere na ndino kuona kwina nkarari nyingi muno kwina nkarari nyingi cia kugita buria jange kauga no mwanka muntu ethirwa ari mukiama wa kiama kia gisiasa ngiu no sheria neo iu no ire yanare andebene kubange bakua no sheria bara betete kuthurwa andebene bara betete kuringirwa kura na Kenya turi ogutarwa ojuria kanya karagati wagatena muntu nandi igachoke kauga no mwanka withirwe utamuriti ngugio thirikari meri itantatu mbere kura igitate iringwa ninyo bakauga sheria iu ni bara betete kuromba kura andebene tinya nuntu kura ci andebene ichie kiri mwanka kiri katiba injuma ya ijiri mweri jwe nana mwaka jwe tano nyuma ya bwaringa kura iu ire inge bwirigite kuringa nande ukatara meri itantatu nyuma lakini eje inge ya kuruma kuoneka kanya utura ije gachagu akari twakethorwa ari mutarwa au magitine au mangugine thirikari kindi kethorwa no au mangugine thirikari bakauga sheria je u itigitate gekethorwa ri discriminate na ekethorwa ri ku discriminate gukeja kuoneka kanya gitine kia munini wa rais na gukeja kwithirwa no rari muritingo gwa thirikari gego kuingira utigatarwe na
katiba yetu niraganite na mantu ja ku discriminate muntu Ukweli. nturi gwatuika ariti ngugi bathirikari batetaro kanya kau koneka iku discriminate against ariti ngugi bathirikari Nanoma, yes. no te muriti ngugi othirikari uraije gachagu akaritwa obisine meri etantatu nyuma nontu gatara nande meri etantatu nyuma ikuonania muntu uri obwirite gutaro abwirite kwithirwa umire ngugi na thirikari jute mweri jwe 10 nandi mweri jwe 3 jwena nandi uri kindi kia mweri jwe 3 jwena kana muriti ariti ngugi bathirikari ati gachagu akaritwa obisine kenda bauma betera gutarwa kweli nukuona nandika gwatuika iu kuingira ntu newi discrimination na katiba yetu ni uga atiri ukahabagua muntu twanyene twangugi on any grounds bas nande nukuona bau nkarari iu irio nyingi muno lakini nakugutuika ati menya sheria ni njeru na kutuika atiri gutuika gukeja kugia nkarari iguru ria sheria no iriku bwiteni kirikoti ibwathuranire na ndi gukeja gutuika gwi nkarari rio babwirite gwita kotini bathuranira koti ikarita mwerekera nontu katiba ete koti cietu inyegi sheria ya kugita atia ya gutaura sheria baria baandika sheria na atia benda kuga kenda bu nandi sheria iu irikithua gutuika nandi sheria tukumenya jana ndi guimpeach gavana nontu wambora ibetere kotini beta kotini na koti yarita mwerekera nandi thaiji mantu ja guimpeach gavana jaije kene buru na sheria ere one thithirwe nandi mwerekera jura koti eritere na sheria iria ciekirwe ciagitate iri ona ndi thaiji gutitharo kwina antu bonthe bakumenya ura kubwirite kuthithwa na ndiga tuge ni ugo kariu batikira tumba kuromba antu betu ni atiri kira tumba kuromba antu betu ni ati bwa mbere ma ni kira mpumba kuga na bwakwa ndi muthora njugu wakanya ikonekete aja kamwana omumiru iumawi gutuika a deputy president wa Kenya titu twirite Ruto barigano agacagwa no mautamina kumanire tuti thino twabaujira ikweli na tutije na abaritanire no kona kinya uti muntu wenda kweja na gintu kina kiriki na ara baritanire kuona ni na ara baritanire ni untu tochiao kwenda kumbura wanage mutara re batata gendeke atarie gachagu tutotumya ikiatimya mutara na ndiga tuge atiri ni ndagwirwa muno mwana omumiru enuntu bwa nkububanio na ndoa na kuriganwa na kugitabure kwa gacagua na President William Ruto gutino tugwita naku gutino tuchangiite na njira imwe kana ingi na gutikio tukathithia nuntu president ageretie kwarirwa kinya ne athinjiri ba Mulungu bagwatanira na batawo bware manuntu kuri twika no gacagua riu akuga na ageragio kura kwa Kisumu yakuita etere kirwa machine cia kumutipu kira bakwaria na nteto era baragia inteto yore atia uria agatigira Ruto agutwika president wa gipindi kimwe ate thuro kaire 2027 uria akamutambua nuntu bari bakurigano nyethora jatari ja kumira kiri mwingi uria akamutambua agatigira agutwika president gipindi kimwe nukuona dwe president akuigwa mibango era mibangirite abangandikania muntu mbere athithi arikania mibango iwi ya weneo mbere mwaka anya igita riu kagite hata nuntu gwatwikire recording cia tape iu ere au aragia ni uche umburire jara gacagua kubangira Ruto na ni Ruto arikanirie nae na banga akagitate akamuthiriria na inya thinjiri ba Murungu baraba gwitogerio bariria ni bakwirwa muntu uyu jara ambangirite mbere bwijo mbira murekere twiganwe nuntu kuu kumwaka anya endereo karahau obisine akimbangaira na katiba Kenya nio yuga ngugire anene za deputy president of Kenya igutwika mutetheria uria munene wa rais yes ku ukethirwo kibangaira rais uria ukamugwithia uria ukamurita ugo gokunenya gichunje kiu gia katiba kiu gikugethirwo ari mutetheria munene wa rais na ikimwinya kia mantu jaria mbunge ere senate amugwatire na makosa nakio
ati naunite gicunci gia katiba kiria gikugethirwo ari mutetherio munene wa rais nuntu mantu jaria athithagia ije kajokara ja kurwa na rais ko nande nuntu bare ibari ikeni bakinyitie aria wita kinyabu kendo utigana mwekuru koti ikero atiri ngurano mukuru uju na mwekuru uju it is irretrievably broken tabadhari yani muriganire jura bariganitwe batimba kuiganwa gucokana kairi ko tibugati nyota kanya bubaye kanya bete diabete bakathugania bone kethro no Gachagua na Ruto bare mono kabisa kinyetie buruare gwa kuremano kabisa batumba guitaniria ngugi no keja kwithirwo ugo tumba guita ngugi ja principal assistant munene oku o kama utikio kuthithio bicine eu tiga wa mitumira obici eu kuringa siasa gochiaka ge siasa nuntu bwambere menya wengo kugo utigwitikia president na president ate ugwitikia ugatetheria ate muntu utigwitikia bojairi ino tubwirite umutetheria ugatetheria ate muntu utigwitikia bojairi uri ugo thirikari ni kwenda ukura thirikari no gutumira afisa abokaria bakura uri deputy president utere utinengero afisa abokaria bogukaria askari rori askari baibo bakwenda ukura na waritero bo ukambiria kuwa ngutunywa askari no askari bana no bokuwa no tumiro bagitate na reri wathi kwa DCI mtekanikiri ya mwere report ina kuwa na kirito neti kwa DCI na aru andi eta kutariria bwega ni askari bari ko bau akuga ibenda umura ino ntuna ndi nyamba mo bari uri atiri na atia wokuga askari baibo bo tumabejo kura indi bari to kambiria gwikaira igethro antu bara bakwenda ukura ukuriterwa boteko gwirite kuira murungu haleluya ukaringara wanoro mutharaba ko ibwega antu bara bara takara baketho mbura ukuriterwa bo mwathani na gite atia nakumwe mithekarentu na bumire ugatire we bena Gachagua ibetigitie Ruto muno bena ngirintu raririe netige ibetigitie Ruto muno bena Gachagua lakini batandikanira ona bange bakiandikanira nuntu nuwetie muntu bona bakiandikana kiri bo batandikanira ai andi bazikire kemwira bukithunganira takena kanya bwambe bwandikanira nuntu Ruto muntu akugarukana mbere ma ntikuona jega Kindiki utita kwira munene okuo gatwaria uma no kweli utita mwira gutarite utuika deputy wa andikanikanire na plus kairi nyambo kethora bo andikanirite akenda gukurita tu ya inyaba rithira bandikanirite Agachagua akimuruta wo andikanire menya bara bo kurita inyate president mabunge na seneta yeta bunge na senator ko president yake no ura gatumira ushawishi wao gisiasa ere senator na bunge riteni muntu uri ko lakini utenaona bo waga kubuta nukuona ko akera bunge bo kurukio uteta kuito andikanirite ya president bo swada jojo geta bunge uri umorigare ko nyote nte kuona maana ja gutinda kwande ndareke mumurda gera tu magut no zukara muno no twende kumenya atiri koti ino negite munde ekiwa Kindiki nathira mbere na